ibiganiro bitujijura n'amakuru y'isi yose tukayamenya. Nukuri kw'Imana iyi radio nayo ni nziza, radio Nyarwanda. Ari kwiborosesha korogati undi wamariri shizemo igiti ntiwaborosa kubigira gutya uni wakiborosa Abantu baravuga ngo iyo umuntu agiye yapfuye ngo baramuririmbira. Ubundi ngiye mbere yo gupfa babanza nkiririmbira aheza mwijuru tugaurayo bagenzi. Avuga ngo umuntu ngagiye amafaranga ngakayama ese yamira mpungure reka mbikore ndebe ubundi ayangaya ni 50 ubwo ni iminsi 50 noneho kugira ngo nazayajya umunsi nkayamara ngiye kuyagenyamire nyizigamire maze ndebe ko nzongera kwicwa n'inzara.